ururimi rw'igifaransa ruracyafite akamaro cyane. Ngewe naranabivuze kuva naza kuyobora uyu muryango mu mwaka wa 2019. Kuba ururimi rw'igifaransa rutagifite uruhare rwari rufite ntabwo ari ikibazo gikomeye ubwacyo. Ntabwo nge nasobanuye yuko tutaje gushoza intambara n'ururimi rw'icyongereza, nta guhangana, kuko buri rurimi rufite umwanya warwo. Kuba rero nk'uno munsi mwabonye ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma twakiremo n'ibindi bihugu, harimo igihugu cy'inshuti y'u Rwanda, igihugu cya Angola, ni igihugu bundi mu ndimi z'amahanga kivuga ururimi rwo muri Portugal, igiportugais. Ubu ni membre mushya kuva ejo abakuru b'ibihugu barabyemeje. Dufite ibihugu 6 byinjiye muri uyu muryango uno mwaka, ndetse na za province. Rero ni nk'uko hari ibihugu byinshi ururimi rw'igifaransa rutari rufitemo agaciro, ariko ubu ngubu ibihugu bikaba bisaba kwinjira mu muryango no gukoresha ururimi rw'igifaransa. Ubu rero isi turimo ni isi indimi zose zibanye neza. Ntabwo nibaza ko ari ibintu bikwiye kuduhangayikisha, kuko ururimi rufite agaciro karwo. Umugabane wa Afurika, aho dufitemo ibihugu bigera kuri 30 biri muri uyu muryango wa francophonie, ni umugabane umuvuduko w'imyiyongere y'abaturage utuma tugenda tuba benshi mu bantu bavuga igifaransa. Icyangombwa ni uko ururimi rw'igifaransa rubasha kugirira akamaro cyane cyane urubyiruko mu bijyanye no kwitunga. Turi hano muri village de la francophonie, inama ya 19 y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma imaze gusozwa. Kuri televiziyo y'u Rwanda twakiriye Madame Louise Mushikiwabo, umunyamabanga mukuru w'uyu muryango. Madame Louise Mushikiwabo, ikaze kuri televiziyo y'u Rwanda. Murakoze cyane. Nyuma y'uko iyi nama isojwe, twagira ngo mutubwire ni iki mwishimira kuri iyi nama, ubwitabire bwayo ndetse n'ibyayiganiriwemo. Iyi nama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma zigize umuryango wacu wa francophonie ni inama mu by'ukuri yagenze neza cyane. Niyo nama ya kabiri nkoze nka secrétaire général w'uyu muryango w'ibihugu bihuriye ku rurimi rw'igifaransa. Inama y'ubushize hashize imyaka 2 yabereye Djerba mu gihugu cya Tunisia. Djerba rero abakuru b'ibihugu bemeje yuko Ubufaransa aribwo bwakira inama y'abakuru b'ibihugu. Ifite agaciro cyane kubera ko ari inama twabashije nk'umuryango nanjye nk'ukuriye francophonie kugaragaza impinduka yagiye iba muri uyu muryango ndetse no muri iyi myaka 2 ishize. Ikindi navuga kuri iyi nama ni uko yitabiriwe n'abantu benshi cyane, n'abakuru b'ibihugu benshi. Ikindi cyanshimishije cyane ni uko mu buryo iyi nama twahinduye imikorere yari isanzweho, twabashije kuzana abasore n'inkumi b'urubyiruko ruturutse mu bihugu byinshi bya francophonie, bakicana n'abakuru b'ibihugu bakaganira ku byo twari twemeje yuko bizaganirwa muri iyi nama, cyane cyane ibijyanye no guhimba udushya, ibijyanye na tekinoloji, ibijyanye no gushakisha imibereho myiza y'urubyiruko, kuko urubyiruko rwo muri francophonie mu bihugu byose rwakomeje kutubwira yuko ibijyanye no kubona akazi no kubona uburyo bwo kubaho ari kimwe mu bintu bifuza cyane ko umuryango wacu wabamarira. Ni nk'iyo mishinga minini mwatubwira igamije iterambere ry'abaturage b'ibihugu bya francophonie uyu muryango wa EF ushyize imbere muri iyi myaka iri imbere? Nababwira ngo turimo kuvuga urubyiruko nka gahunda yacu yitwa Declic. Declic ni gahunda yo gufasha urubyiruko kwiga ibijyanye na tekinoloji n'ikoranabuhanga, hanyuma bikabaviramo imirimo ibatunga, ibaha akazi. Ni programme twifuza mu myaka mikeya kuzabasha guha amahugurwa abajene bageze ku 2500. Iyo programme yaratangiye, iri mu bihugu 17 ubu bya francophonie. Ikindi navuga ni umushinga twageneye abagore tubatera inkunga
mu bijyanye no kubaho n'imibereho, tubatera inkunga mu gukora ubucuruzi buciriritse kugira ngo babashe gutunga imiryango yabo. Tukaba tubikorera mu kigega twise la francophonie avec elle, ni ukuvuga francophonie iherekeje abagore. Ni gahunda nziza cyane yagize akamaro kuva mu mwaka wa 2020. Muri iki gihe, muri iyi myaka ishize, ubu ni ubwa gatanu duhamagariye association n'imiryango y'abagore kwitabira iyo programme. Tukaba tugeze kuri miliyoni 13, ariko twemeranije nasabye abaminisitiri bashinzwe francophonie ko iyo programme igumaho, ntibi iyo twakoreye igihe cya covid gusa ariko igakomeza. Tukaba twaremeje yuko byibura amafaranga abaye makeya twatangamo iyo nkunga ijyanye no kwitunga no kwibeshaho, yaba nibura miliyoni 3 z'amayero buri mwaka. Ni programme rero nziza cyane kandi dufite mu bihugu byinshi cyane by'umuryango wacu. Dusoza ntitwabura no kuvuga ku mikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa muri iki gihe. Turavuga ko igifaransa kigenda gisubira inyuma, ariko se niki mubabwira nk'umunyamabanga mukuru wa francophonie? Si igifaransa cyafite umwanya wacyo mu mibanire, mu mikorere, mu mihahiranire y'ibihugu hirya no hino ku isi? Ururimi rw'igifaransa ruracyafite akamaro cyane. Dufite ikigo kireba uko ururimi rw'igifaransa rukoreshwa hirya no hino ku isi. Icyo kigo kiba mu mujyi wa Quebec. Quebec ni guverinoma yo mu gihugu cya Canada, ariko nayo ifite ni membre wacu nayo umunyamuryango, ndetse kimwe na Canada ndetse n'izindi provinces zo muri Canada. Iyo observatoire rero iturebera uko ururimi rw'igifaransa rukoreshwa, ndetse baherutse no mu Rwanda, kuko u Rwanda ruri mu bihugu byiyemeje kongera imikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa, gukorana n'ibihugu kugira ngo turebe uko twongera imyigishirize n'imikoreshereze y'ururimi rw'igifaransa. Rero ngewe naranabivuze kuva naza kuyobora uyu muryango mu mwaka wa 2019, kuba ururimi rw'igifaransa rutagifite uruhare rwari rufite ntabwo ari ikibazo gikomeye ubwacyo. Ntabwo nge nasobanuye yuko tutaje gushoza intambara n'ururimi rw'icyongereza, nta guhangana, kuko buri rurimi rufite umwanya warwo. Kuba rero nk'uno munsi mwabonye ko muri iyi nama y'abakuru b'ibihugu na guverinoma twakiriyemo n'ibindi bihugu, harimo igihugu cy'inshuti y'u Rwanda, igihugu cya Angola. Ni igihugu ubundi mu ndimi z'amahanga kivuga ururimi rwo muri Portugal, igiportugais. Ubu ni membre mushya kuva ejo, abakuru b'ibihugu barabyemeje. Dufite ibihugu 6 byinjiye muri uyu muryango uno mwaka, ndetse na za province. Rero ni nk'uko hari ibihugu byinshi ururimi rw'igifaransa rutari rufitemo agaciro, ariko ubu ngubu ibihugu bikaba bisaba kwinjira mu muryango no gukoresha ururimi rw'igifaransa. Ubu rero isi turimo ni isi indimi zose zibanye neza. Ntabwo nibaza ko ari ibintu bikwiye kuduhangayikisha, kuko ururimi rufite agaciro karwo. Umugabane wa Afurika, aho dufitemo ibihugu bigera kuri 30 biri muri uyu muryango wa francophonie, ni umugabane umuvuduko w'imyiyongere y'abaturage utuma tugenda tuba benshi mu bantu bavuga igifaransa. Icyangombwa ni uko ururimi rw'igifaransa rubasha kugirira akamaro cyane cyane urubyiruko mu bijyanye no kwitunga. Madame Louise Mushikiwabo, turabashimiye cyane ku mwanya muhaye televiziyo y'u Rwanda. Nanjye ndabashimiye, murakoze.